Mi kao općina vodimo računa o starijim osobama, pogotovo povodom blagdana kad se svaki želi podružiti i prisjetiti nekoga, pa zato obilazimo te domove sa simboličnim darovima, čestitamo i Uskrs. Redovito dolaze i mi smo im jako zahvalni, to vam mojim korisnicima jako puno znači, vidjeli ste i sami. To je kao da su dobili ne znam kakvi dar. Znači da neko misli na njih, da se sjete i to je i za Božić i za Novu godinu i svaka čast. I daj Bože da tako stane. Imamo uvijek poklone od načelnika. On nam je osobno sad 3. put u domu, s obzirom da znamo da čovjek ima puno obaveza, ali nas svaki put časti, odnosno naše korisnike za blagdane. Koliko to njima znači? Jako puno. To su svi mještani skoro njemu poznati. Odnosno oni su njegovi mještani i jako im puno to znači. Želimo im puno zdravlja i svim žiteljima općine Sestre želim puno zdravlja povodom uskrsnih blagdana. Čestitam im sretan Uskrs, a inače tokom cijele godine vodimo računa i o udrugi umirovljenika, i o starijim osobama, i o uskrsnicama, i o božićnicama, da im omogućimo da im život u starije životne dobi bude što ljepši. Mi vodimo računa o tim cenzusima, da što više ljudi ima mogućnost primiti uskrsnicu. Svaki eur je danas bitan, pa smo tako povećali ovu godinu cenzus za 600 eura, uskrsnice su bile 50 eura i božićnice su već bile 50 eura. To znači da kontinuirano ulažemo u starije osobe da im život bude što ljepši.